Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka NPYF ni ka National People's Youth Front Penusla Blok kapadai ka Senat Trikam jong ki samla ka National People's Party jong ka Penusla Constituency kila pun ko buram ki samla pule jong ka Thain Riwar ki bala pas bah ha ka Examen Secondary School Leaving Certificate bat ka Higher Secondary School Leaving Certificate ha ka jingalang belalong ha ka khat atring unai tung arajar arpuar ha yeng dorbar jong ka Dongdeng Gate Penusla ki samla puli ki blasha pun ku brom ha kini kesngi ki dei blayo prapho nak sispa sajrong kila don prangut ki bakum kita ki samla puli ki blasha pun ku brom ki bakan thop ya ka me barisha masar ka blayo prapun riu nak sispa unong sinchar khongsdam prapusan nak sispa ka debia khong thorem prapho nak sispa uri bhalang marbenyang prapuar nak sispa u alvin tinsong prapusal nak sispa u hame lawan ki dura prapho nak sispa u Ethan Israel nongkenri prapho wei nak sispa nong tei bha taryang prapho nak sispa na lor ka jingput ko prom igini samla puli ka NPYF Penusla Blok balapun ko prom ru ya wei samla udai nong tri mons ko bha uprayo khusnam no president kari India na ka NSS Yuva Yodha Award u samla Ronnie Richard Kongsni Hagani kesingila yo ru ya ka jingkran na presiden ka NPYF Penusla Blok uba rap borlang sangpliang u general secretary uba banlam thaba na lor ki weipat kinong kran ki bakun thop yo presiden ka NPYF East Coast Hills uba Kraubok Soklan u general secretary ka NPP East Coast Hills uba Ibor Tensong na lor ki weipat kinong kran ki badai kinoy lam ka sang NPP ha Penusla constituency jong ka NPP Penusla Blok ini kom saya ka jingkran nai presiden ka NPYF ka Penusla Blok ba ai samla rapor lang saklen hari kata ka sepoi saka jomai kapang nai samla hakit baklang kholam hari kata buat sai ba kraupok saklen balong i presiden ka NPYF ka East Coast Hills hadian kata sawan si ba Ibor Tensong General Secretary Choka NPP Choka East Coast Hills hadirin so your jingshat kapang na invest batteries one biang masa so your jingkran na headmistress Choka St. Anthony's High Secondary School Penusla but hadirin kita ni saya your sa yaki awal saya try kana upala ya kini ka Mariam kabarang berkabar pengar baru pelai ni kami kau jauh kia, hakap ingin lah, ia kapan dia dalam ni, badan long kuning ingin I chairman penyiar, ia kena ikut program mental ni, but ia pilang baru ki invitees, aku mulai dulu ia berulang, kita apa ia kena ikut seni, ia kena ikut program mental ni. Ngai kulai ya kapor ka kodor ka jongfi ya ko phi clear donlem dorkar ni hakani kasni ya ka ban pencingan ai musim hakapukun kane kapor ban gadam da ka jing somen apa krawe adu gadata bantim ban malioi bangi donani yaki pun sama ki jongi ki bawanra ya kanam ku puram ningkong ya ka jo yin rasam ya la shnong ka tha bat ya ka dong ka tha ni ko bawai bat ki balong ku ka dawa jo ka ka program ka bangi punlong na rasni nagalang jongi ka National People Youth Front Penusla Blok kumbayunan jutip nengkon daka NPYF Penusla Blok kani ka senjang kabar ide kami sedang kumki samla jong NPYF
Banle yakni kikam kibagi berpau sepi kongki kun sama kijungi apo ada lekai kijungi pada haka imlang rasalangi berhoi banda kalian kijungi hari siang hawan dekadong lekai kijungi apo juga dia konferensi kijungi lisi kibabun kisamla kijungi kibadon hala kijung kisap kitalan kibobulai maayaki kidon sibun kiblawanra ikanam kukurong jong kadong kathan kadong kariwar kijungi kidon sibun kibla penpa wadhan asten lelep yang kijung kisap berkitalan bagi kidon Hendrai mengomong di ba negalian jungi kan biaya penuslapong kadai negara sedang memberi jungi nyimpala berlalu ya baru dengan sedang soal sim yang ada sejak mengkongnya harga bagi pai suai sekitar sama pulih jungi ban negalian jungi hol kini ki hingga lain bagi layu bersiung meeting layu punya berbeda Aga bangin ay, ya kapusnam na gajipit kuburom, ya ki sama ki jungi, ki papasa, ki exam ki jungi, haga SSLC extension, buat haga SSLC extension, kemudian ki ten batwal, nama dong simsua kan ya kini ki ada banle haga ni kawasdang, ban nagalian jungi. Hadir di layu yang kembali berhan ni saudara bani kuat bahkan pawai bakum bani apa di jukir shaman lagi school baca kisno apa jaga konsumsi kejongi lese babuan kijingli roan kidon kijingli kibakli rera kiong balai ibu bani ibu kita ikat target ke bahadu kapo besar kiong balai bani ibu riukau dan riukau Hendrai nakalian jungi ia berkat bala dengan ibu riukau dan riukau kelabun tan lene bandong bani riukau hai hagi jaga sol kelalong baiklah dan kepada ibu akan sim yang kita khamakler berkhamajrong badlesi dibagi ini riba long bani kopi hendak ini siapa nak kata sim 80% seneng baru kajing penlong jungi yang kena program yang kena akademik awal kalau sebentar dan air mesin batkan seluruh ini sama jungi kita apoi kamsek mahen habis jempuli jungi ban air mesin batkan seluruh ini makin nengai syarat pengungkap kamsirong bat kejim kejimi jaga persentage ke bahaya kalau berapa seneng kalau bandar kini sama kejimi kibangi ni kurang bandi air kurang mentar kesini ni kuah bandi bahkawai kesini kini sama kejimi negara kadang datang kejimi kindon hakikatan di bakam hador hakikatan di bahaya kindon kimi ki MCS kimi ki IPS kimi ru lese ki IF deh kata bentan kabangi niku ya kedega ya target ke bahkan ban nagalian junga presiden junga NPR penuslapong hoi ngadon ya kijikmu wala ni pas yakran mako kaisi kalau don gaji berhak dan gaji uyoi bar lalu hoi uyoi kidon kisama kidungi kibastar bat kibapoi kam syajrong bat kiba la skore kimas kibahaya tengai lese kidon pan nakalian kibukung kita kibna kini kibastar bar kibabli kidai munsi nakalonging kabadung bat kabijajan pangan tepungnya kita ngadon bejingku
Bala kuno ni hapan lai nakaleng tungi pun di sama. Ya ke buku kita ni hapan kena la de ke berti tungi. Ya kapan diratan hoi ulang imla sispa dari takat pengilai ni kena la de berti. Namar bunsien kumbani lagi ki samla ki tungi nakithan ni gedong tungi. Kidai perempuan di bawah ni kilong di baduk bat kiba jinjar kenban kini kilong kenban ki keluar kiba pernai hakadong bathai di sini perempuan isi dong ta isi lonra kenban dia kana berong ya kadong ya kathai dia kai ulang bersabang di sini apo jeung dia kathai di luar di sini nam dapun tien ngakentu sesimpan ya pigi sama tentang Yakini samlar jini kiba dai badio ya kene kurang badia kene ga awan da talasni ngakwa bakane ga kurang ga badio bakane kawo ga badio kanong kurno tang talasni hendrai kanang teng bat dinangi yo ya kurang bat dinangi yo ya kanam hagi ya ti jogi ya ti kule jogi nang ne sepan ban nga kentur jadi kung kisama lese bijingya inti jong jing kule ki jogi pinya kentur sibun ki jinge ban sibun ki jinge lan haka jing bijingya inti ki jogi dai nga kentur pindon bat pinlong ki batre stone pinlong ki baslor bat pinlong ki bayesha bat ki basore bat ki dai ro pindon ya bijing ko Nama kini kilong ki maujam syaki kerdan bat syaki kaya rajana desa sistem biang ai kulai kilong ki barok kagini ki kendin bagia kulai sibun kadi gari jengwan kaba ngalap krek amai poi pelokot mo di jemaah di pelokot yang kami papin ayat sotelat
Latrai stop me nabasni bagi bala ledo yang maka buat kabala kimandra ya uso juga jijok uso bathian aga jipule joki hak class 12 class 10 hak ni aplikasi exam but undai kimandra borong tangiyandi kimandra borong joki ya kaya persen yang kasih yang school but kunju ini ya ketika time joki berkawin dan kapal ngapa banabung kunju play kepang ya Presiden juga NPYF Penuslah Blok di Malaysia ya ketika bentar penurut dari program bentar seni. Nah, Presiden juga Penuslah Blok Working President By Bottom Song Presiden General Secretary juga NPB Iskasius. Nah, kita kini kita kam na po sa pangailan kung bakit ng Presiden juga NPYF Iskasius pa Captain Song berlangsung poin kita kadi siya kasi ko itanap bago kata-kata ni hakuban ayo yung play like a drag ubala ko do ini iway berbelai kasi ko itanap bainla ban penyakit di yang kanika program nakalian juga NPYF Iskasius nabu kajing kublay ko kapag yang ke NPYF Penuslah Blok bak ngakenturu ba nami syahmat soha kabala ba nami teg kum yini dijat program kibala ay mesin bat kibala ban kedil ya ki kena sawa joni hakani ga konstitusi merbawe ay klik pang ya ki headmasters jogi school beberapa kibala bundon resmi bakal jadi mulai kerpan kali itu saya kini baru kena sama lagi ban you award negara sini. Kali siapa budak ko bakram nak mentajuk UAPUA beliau yang dari award negara sini. Kali kita kajut ay kembali deh negara juga NPYF tenrai apa bagi yapi bapin shim yang kali kumkuai kesenjak kebatamai jauh kecil jauh pi. Hadir berpil apa secara kelas 12, hadir berpil apa secara kelas 10. Mentah berhakmat kadang sekawai. Bat kata kadang future jauh pi. Mentah kadang kalawai jauh pi. Berkat kaya berpilih, bat kaya berpinjit nanti syakmat. Next scam bah report peladan kadang jumpa berkat khamlong fair dia haki kami kita joni kapan mau ngirim lagi di liskut ka jumpa dan kapal penting sisin belaka email file awal uni udah doktor bah uni udah engineer benar dan IAS dan IPS dan MCS atau kapal bahkan udah sisin belaka kemudian doktor engineer Tentang pemilih akhir impor pemerintah kidan sibon kilanti kibapulih babi kikna salah kilaban J ya ke future kilaban J karya joki nani syahmat hot kilaban lain lesen apa joki hanya di banyo ikawal kidan perlu tukar lesen kidan perlu berlaki engineer tentang nanta nalor nanta kidan sibon sakiwe pak kilah kiban babi kilaban pendonkan da kaba keliju keliya tadi kain kuat ladang kuat kalau motor trace tom permiso kabor jadi air itu jalan di berfimpoi syarat kata perlu dokter ada juga perlu engineer harga juga dia bertrace tom nampak dan ini pakai thong hamal lagi thong dan kena give it your 100%. Ya kejintai sistem ulang sispa kelenda penduna kelenda babi hadir lada pindah pak yang kau konsim yang kau disuruh pun masuk abang orang tak gawe mak nak bentak ini kita bagi kau kadang kadang masuk tenang apa yang slow
YPI kata 100% joki. When you aim something, you aim at the moon, and don't worry once you give your best, because if you miss the moon, you will fall among the stars. masuk komplain yang sukai bahwa kita tu di mana masuk bahaya dalam komplain yang suka orang sukai bahkan yang suka yang sukai ini sekali jelang ini yang ini kita macam kiri kalau kita juga ada siri komplain yang juga soal blok kami yang lalu kan betul dikam juga itu yang pos dengan pos sebab kepada iPhone tu ini kita keren macam ni. Nadam kerjro, kamar bah lesi kita kira sekian, tidak simpan puar batia. Dia suara bangsa, naik kulai, naik kulai sekali ya, kamar bersubar, jadi kumino, kanila benda ni di rumah itu itu. Kabar justru ya beruslah, belum. Kala organize yang ada program kumbang kamal. Waladi beri, mereka akan mampu kemudian. Jokowi no yang jadi babi bilang doa kuai haji mulai. What small is beautiful. Kata ada yang baik nanti. Badan ini nak batin kahya lupa. Mereka kermen. Bahkan saya nggak boleh berokok kini sama sobat kita dia berian ini kusnam namta kini jumlah bahar ki contribution nubi ya kini hekai kita twist batang minta iwe kepada minta ini program dia coba kesana aku akan sini bagaimana ibu kau life doesn't come from outside, it comes from inside. Nila organize jangan program nomor the life starts from inside. Kapelan ada kapal kapus napo, katuku jikin napo, kalau lalu kapus kepada barat kapelan kapal luar. Nomor kata. Kali judul dijilai kita rasa it comes on that way. Kamu pada sini kasih nampo. Desi bakal berarti. Letamu syukur mau hidupkan kami kadung kata. Kadang sudah mana kesini tema tersorot. Ya kepuruslah kita kan kepuruslah. No forward. Juga forward kepuruslah. Jadi kita betul. Jadi kiwa kita pilih. Kisah yang ini sorry bahkan berkhianat kawalan krum. Hadung betari padal KIS di padal ki MCS. Thoi ulan mui kena ko mau keliau. Uteri ko no stoy.
Ditap tu marway. Kat dia. Kumbhakan dong samla bathanggo. Kita thom ki pair. Trishto wat palati nakalem jungi iklo benera. Ham bilo kilo itu juga iklo benera. Ini bagi dong ini lah kau tahu. Dia tak tahu. Tetapi lah, wat nanti kibun kerja. Kibun kerja, mata tahu. What to do fikir. We are born to live. We are born to serve. Ngapu sekali lagi. Ngapat kumjal sekali juga discussions. Ngapat kubu vice chairman juga all megaya employment judicial council. We are talking about Meghalaya. Balai samla berdiri. Jadi samla. Nak kau kiki nak kau apa Meghalaya kita pun berbuat wajar. Hendak kami ibadat tapi pun sudah untuk ibu berbuat wajar. Terkadang kini jika juga dunia ketika nanti mobil suatu idol kalah nanti Henry Pimman beli jakcat yang tertahu apa berjam nakit bokit kan jadi karena kibari awal minta nak status jumlah hakikat berber yang kecilnya contribution जो भी हाथी फिर है या चुमा बातन मां ये इमा बर्थई बनियारा भी हुए बात कथा दिखे चुकीम कबा उबले खुली खुबले शिवल या चुमा बाकी कमें बाकी ये भी हाथ दिखलो Nothing is impossible. The word itself says impossible. Hagabanin konge ka kubesnu kale chotrai non thau mada ka jing punya pasta chu ila poilang hangi katni. Ngada ka jing keman ka crown banyo benta hakane ka lempung jalang ka kerpang hakaba apen bet balakot na werlang yanga lagi samla jangka National People's Youth Front Peninsula Bloc. Kadang akan menjadi kejalan mental kesini kapan kemen. Kaajin kemen yang ibarat, baru kibaya dan hanit, dipusam leki, girumun, kata kejin pusam leki, kata soy nadu mensil, namarba ikut samla jadi kibuai syakman. Success is not given, it is earned. Samla pule kabriu nyutrep jong kathan ruwa ini pila trai shitom shisha. Wat hapdeng itu bentuk kaklam COVID-19 pila onra musuh batian. Ya trai shitom jompi, ya jing jompi. Om dan bayu ki struggle jampi kadutia kadudem ka jingdo ekisno bha ha kitu ki por shwa banya khuna exam om dan bayu ni yo tanya ke result jampi ba pi yo bam siam ya uso latihan tam kaktiru blai kita pawar dalam kanrer khat balai on. Commit your work to the Lord and your plans will be established. To IT yang akan kamu try, but kijing tu jompi kin urlong. Pila letik yakine. Kunta kalau urlong sisa. Menta bisnohin kut pigmen pigdut nama piliyo usok interest jompi. Rengka ke guidance na kidong hikay
nagi kimegi pa jampi ibarat barabor hasunda jampi te nadosh hodre gunajun mas niyo result filak temen saho patna kilo kijar filak kedok lapian bagi perlawan kerja kimen kipara email pa jampi nama hakti filapat yaga prabowo persen yaga prabowo prapun reu kendai pun reu persen bat minta ter tinggal simnya kene kata buksial when I complain congratulations yapi baro to ini tap tilang para koi na kata di well done. Congratulations on your outstanding achievement. I believe that this is only the beginning. There are more great things ahead of you. I am celebrating with you and wish you much continued success. Katno kaman sim katende katjintmen manyo I samla na kathaniwa magiwan sakmat. Ki excel in public competitions, kum hagane exam, SSLC, but HSLC, but ki wait. The excel, hagbol ki benta kumba la kren, kinong kren haswa junga. Kajinyo star marks kamde ki pakai. Distinction hagi sun subject, sound subject, lie subject, but ki wait, kamde ki pakai. Wow. Great. Pilawan orang yang katakan barakawai. Om tangi kiki pa, om tangi ke school, om tangi kinong hikai, kam tangi yalade kalawai ke baperangai. The secret of success is to do the common things uncommonly well. Yes, we have done it. Congratulations. Your ambition is so inspired. Congratulations on your well-deserved success. Your hard work and perseverance have paid off. We feel proud of you all. In all toil there is a profit, but mere talk tends only to poverty. Kat habatray shitom, don jingmen toy. Henry habaguntan ketin, boy shabakerdo. Umat-umat the future depends on what you do today. The future is yet in your power. Pendon kam hop yaga. A man without a vision for his future always returns to the past. Kumtang ang yapi, kokur samla pule. The best way to succeed is to have a specific intent, a clear vision, a plan of action, and the ability to maintain clarity. Sasisen ngakwakan ban ang nementa mapilatang tele jingkule jadi terdan kibakam sanen kadang don kachans apin kamkiu susu sakma tresita. So never ever give up. Ngapun kut lagi kantin tu belai kitab sam. Kalanon kapalay punyo, kadukot kabasa kabaong, tuwat e kajing snow baha hautray, tewun ay yapi kat kabapi anur. Samla kuli kajing tray shitam, bat kajing duway, iyat rengkat. Kani kajing sedang biang sajusin, ha kajing yat tenti jompi. Yat syaprang, klem jing syepting. God bless you all. God bless you both. All the best. Stay safe. Stay blessed. Aku bersyukur bahwa hanya orang berkarya ba administrator, konsti, presiden juga dan pimpin Penuslah untuk orang saja. Yani orang yang seorang kabinet dia kau tahu
Pendengar Modern Area Secondary School, ia 4%. Jadi Miss Ribahalam Marbanya, Mr. Zoma, Mr. Ribahalam Marbanya, nah 4%. Aku bersibuk dalam Suhaib Khadi Mr. Albert Tensong, Saint Denis. Ya, 4%. Dan Mr. Hamil Awan Ki Dura, the Government Boys Secondary School. Ya, 4%. But Mr. Nantibha Tarian, Second Boys. Pak Ronnie Richard Kosni, sebagai mahasiswa. Menaik mulai Kerpang negeri pada sebelum opor ibadah itu ipersakai Emily itu ibaratkan sampai umur presiden ibaratkan umur sekretari juga penghuni ke sana atau kapal di sini, kira yo yang ada jumut, asal menaik play Kerpang lagi, kemungkinan ya. Nanti presiden kodon dorong jadi John Lang ada kapal, bahkan itu konsti. Kumulungan hapok apa di NPP hari ini Senin di Baladet lalu ada jarak beliau aduh mudah bagi lalu kumulungan lalu Senin di Bakham semua lalu Senin ada jarak sah hari ini sehingga memendah. Nampak kue pernah meyakini kamu parti harga penuslah blok NPP Jong. Kinongkai kiblat ulang berkepot. Aku beli Kerpang, kue karena bila paniton. Nangka tu sama berwan. Semua pintu orang nang yang beli jumut. Bandangnya siapkan takam. Kau boleh doa bersama doa. Ibadah kajingsa tapi tenang ila air di dunia ada pot